jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be. Di sisê meha Oktoberê de li welatê Cezayirê gelek penaber nêzî 18 kes di nava ava derya Spî de newq bûn û binav bûn. Ji van penaberê han 10 kes ji bajarê Kobanê bû. Gelek kes bajarê Kobanê nas dike, bi taybet xelkê me yê Bakurê Kurdistanê piştî dorpêçkirin û êrîşa Daişê. Lê niha Kobanê piştî problema Daişê çareserbû tiştek nema navê wê Daeş. Metirsiyê Daeş li ser Kobanê nema. Ev heye nêzî 6 sal, 7 sal Kobanê di rewşekî aram de ye. Dibin de seladariya xweseriya demokratîk sîstema PKK û PYD de. Baş e ev penaber çima ji Kobanê direvin? Çima xwedabêjin bextê penaberiyê û li derya siwartên û li gemî û qeyîkên mirinê siwartên û ji sîstema PKK direvin. Ji sîstema Cemîl Bayik û Murat Karaîlan û Abdullah Öcalan baz didin û diçin di Cezayirê derdikevin ji bo ku biçin derya Spî û werin li Ewropa bicî bibin. Ji ber çi? Niha hûn hemû dizanin yan jî hên kêm kes dizane ku Salih Müslim serokê PYD ye ji Kobanê ye, Mazlûm Ebdê serokê Qesedê ye ji Kobanê ye, Nûrî Mehmûd berdevkê Qesedê ye ji Kobanê ye, Mehmûd Bedirxan jî Mehmûdê Reş berpirsekî payebilind û komutanekî li Qesedê de ye, ew jî ji Kobanê, Zûhat Kobanê ji Kobanê. Evan serkirdeyên han hemû di hindirê vê sîstema hanê de ji Kobanê de. Gelo kesek ji xwe napirse, hesab ji xwe naxwaze çima ev xortên han, ev ciwanên ji Kobanê baz didin û berê xwe didin mirinê û metirsiyên mirinê û ku ihtimal bigêjin Ewropa yan na lê ji Kobanê baz didin. Ji xwelîseriya demokratîk a PKK baz didin. Ji ber çi? Wê ev mijara xeleka me be. Ev medya PKK'yê behs dike, dibêje penaberên Sûrî. Nasnameya van penaberê han ê ku hatin li Kobanê binaxkirin wekî Sûrî wan binav dike. Medya PKK îdî devê wê nagere ku bêje ji Kobanê ne, nabe ji Kurd, nabe ji Kurd. Di dawî re, di nav nûçeyê de, di manşetê de nabêje, di destpêka nûçeyê de nabêje, di nav nûçeyê de behs dike, dibêje wala 9 kes ji van penaberê jiyana xwe ji dest dane, binav bûne ji Kobanê ne. Ji Kobanê ne. Wekî ku we dît ku çawa nûçe hatiye çawa ev nûçe ji bo geltê pêşkêşkirin di medya PKK'ê de destpêkê nabêjin ne Kurdin û nabêjin di manşet de ne Kurd û ne ji Kobanê, di nav re behs dikin ku ji Kobanê li Kobanê hatine binaxkirin. Ana PKK ji me re bêje Sûriyelî, Cemîl Bayik bêje Sûriyelî, bêje Bahoz Ardal Sûriyelî û bêje Mazlûm Ebdê Sûriyelî û bêje hemû kesê di nava PKK de bêje Sûriyelî. Türk ji opozisyonê jî bêje Sûriyelî. Ji xwe ev gotina Sûriyelî ji Tirkî hatiye ji
اجنده و ji ferhenga Tirka hatî yanî PKK jî ser Kurdê rojavara dibêje Sûriyelî dewleta Tirk jî ji penaberên Sûrî dibêjin Sûriyelê yanî Tirkbêj mere gazin ji Tirkan nake lê PKK bêje ev xem nake tevlî wilo jî ana Cemîl Bayik û Rıza Altun ji me re bêje Sûriyelî em nas dikin ji çi zihniyetê de axivin منطقê wan çi ye şêweyê axaftina wan çi bîrdoziya wan îdeolojiya wan ku di nava Kemalîzmê û Türkîzmê de hatiye strandin hatiye ecinandin ev vêya têgiştin lê medya PYD û PKK dibin kontrola qaş û dibin kontrola bavê sîstemê ye Aldar Xelîl û evê din ê derdora wî ew çima wilo xweşik meselê bi nav nakin çima navê qurbanî nasnameya wan a herêmî a cih nabêjin ne Kurd nasnameya wanî ne tewayî didin pêş ne nasnama wanî herêmî didin pêş ji ber çi ji ber ku ji ber sîstema PKK bazdane ji ber Kurdin û ji ber sîstema PYD bazdane û piraniya kesê ku bin av bûne jiyana xweşdestdane apoçîne Apoçî ji sîstema PKK'yê bazdane dibe ku ev hinek kesên ji vê sîstemê bazdan werin Ewropa şabaş û tilîlî û reklam û propaganda bikin gelek kes wilo ne gelek kes wê ji mir ji Kobanê û ji Qamişlo û ji Dirbêsiyê û ji Amûdê û ji Dêrikê bazdin piştî bigêjin Ewropa bigêjin Swêd û Almanya û Belçîka û Swîsra nûka PKK û sîstema PKK li ber dilê wan şêrîn be û nûka ji min rabin reklamê bikin nûka rabin propagandê bikin û çavsorî li hemberî xelkê û bi dijûn û bi tehdîd û bi tiştên bi vî rengî nêzîkî xelkê bibin dibe ku wilo jî banin lê xem nake bere bihatana Ewropa bere bigeheştana yanî ciyê aramiyê û xem nake bere vî karê hanê bikirane jiyana xweşdest nedana di sendoqên ji text di tabûta te venegeriyana malbata xwe xem nake bere bigeheştana Ewropa têra dilê xweş û têra dilê Cemîl Bayik û Murat Karaîlan û Rıza Altun û Bahoz Ardal û bavê sîstemê ji me re xebera bidane xem nake lê bere jiyana xwe ji dest nedana bere nebana kul û derd û xemê dayîkê xwe bere negiheştana vê rewşahanê têketana vê rewşahanê xem nake çi ji me re dibêjin ne probleme ne kêşeyî xem nake problem û kêşe di Kurdeyê di medya PKK'yê de ku behsa rastiya meselê nake ku vana Kurdin û vana ji Kobanê reviyan e û vana piraniya wan apoçî ne apoçî ye ku ji sîstema xwe birevin ji sîstema xwe bazin û werin xwe bavêjin bextê kapitalîsta modernîte a ku Karaîlan û Cemîl Bayik sibên îro êvarê behsa wê dikin ku ji sîstema wanî sosyalîstî komînalî demokratî min nizanim çi bazin û biçin xwe bavêjin bextê sîstema birjwazî û kapitalîsta modernîte a rûreşiya medya PKK'yê ev yek rûreşiya ev serkirdeyên ji Kobanê û yan jî ji Rojavayê Kurdistanê yanî ne tenê berpirsyariya Mezlûm Ebdê ye Bahoz Ardal ev berpirsyariya wî ye erê ji Dêrikê ye lê tiliya yekî ji Efrînê ji Kobanê ji Dêrikê ji Dirbêsiyê xwîn bê ew berpirsyar ji tiliya kîjan Kurd li Şamê li Helebê tiliya wan xwîn bive birîndar bive Bahoz Ardal berpirsyar ne tenê Mezlûm Ebdê lê min di destpêkê di behsa van navê han rêz kir ji ber ku carekî li ser layvekî li ser weşanekî zindî ser Facebookê yekî ji Kobanê apoçî bihane dixwaze peyda bike dibêje hesreta me bû yekî ji Kobanê bive berpirsekî payebilind di tevgera siyasiya Kurdê Sûrî de maşallah ji Xwedê re Mihemed Selawat wan niha Salih Mistin bîye yanî kêfa xwe tîne kêfa xwe tîne ku şaştî û kêmaniyê tevgera Kurdî ku kesekî jê serokekî nebî serokê partiya ji herêma Kobanê heva
مشتر جمارت برادري هيجا وف حمو ترشكشي وداهولشي وقحوتشي وفرنتشي افيكو دغوفندا بكيكي حالان وتليلي ديكن افيكو دلي خوش ديكن ما شاء الله شخدير محمد صلوات زوهات كوباني مظلوم كوباني صالح مسلم كوباني وف حمو كسين كوباني نها برسيار ون روشا جوانن كوباني دبينن بچاوا جي سيستما بكيكي باز ددن يعني ودرفن وخوا دافيجن حمبيزا مرنه اللي هما خوجنا سيستما بكيكي خلاص بن هناك بكيكي بهانه دبكو بيجن والله مساله ايكونوميه نا مساله ايكونوميه مساله ايكونوميه بدا باشا بقول بك مساله ايكونوميه حقوا سا ايكونوميه روجافاي كردستاني بترول غاز تشتين كوش تجارة سينور بدستي بمليون روج تنا بمليون دولار درباسي بوچيا بكيكي تني روجافاي كردستاني درتي و درباسي ايكونوميا بكيكي دبي بكيكي اف 6 سال 5 سال کا 40 کوبانی خرج کر من ویدیو تکس کر زانینگه کی کل کوبانی گرک و بانا به پشتگیری سازی ناونتوایی 7 میلیون دلار هاد دزین و کس چومان کوبانی و ناوی چی بد ویدیو ده بحثاوی کر هاوجین عزیز چومان کوبانی هاوجین عزیز هر دو رویان و کادرو کیدنی شاهو سنه نهال جم یکیتین اجتماع جم شاهناز ابراهیم احمدن پاراستینه و تخیره و پککه وان ناخوازه پککه جه شاهناز ابراهیم احمد نگوتی که وانا تسلیمی مبکه وانا دزی کرنه وانا جه کوبانه دزیه کرنه نه یکی پککه روشکی جروجاج یکیتین اجتماع نگوتی که وانا رادستیمی بکه وان تسلیمی بکه پککه تنه دخوازه بریندار گریلای وانی بریندار ایکو کتن دسته پیشمرگا ده وان رادستی بکن وان تسلیم بکن وان وگرینن وید خوازه لی کسین کش کوبانی بدزن بمليون دولار بدزن پککه جیر ندرده نخمه جبر کد داوی ده بگر او پره اوی پککه بن بچرنگی به وی وگرن جه اکونومیا پککه پککه به وی منطقه هانه نزیکی باجار کوبانی ده امینه ها ببینن هناك تشندن جي هنا مي بحث بكن بچرنگي پککه نزیکی کوبانید به و کوبانی تایبت مندیه کی وی هي کو یکمین باجار روجاوای کردستانی دری و مال و دل و مجی و سنگا خو عبدالله اوجلان و جو پککه بکر د سپیکا يعني کو پککه درباسی روجاوای کردستانی بو د سال 1907 و نهاد جو کوبانی د سپیکر مشا پککه نب خیر و نب احلابه در روجاوای کردستان جکوبانی دست بیکر او جومردی او میرخاسی او ولات پاریزی ولات پروریا کوبانی و خدمت آکو جو پککه کر که پککه چل کوبانی وگران بچرنگی لکوبانی وگران جبلی استثمار كنا هامي د بيشيا في خلكي د بحثوان مجاريهان بالتواهي بالزلالي بالبلقة بحث بكن شهيد ايمانه وقت الشهيد المدينين واجبه كيمي اركا كيمي ابو اسحاق الكتب من اكي كيفني واجبه كيمي جابول عبد السلام احمد مسؤوليه خارجيه علاقات خارجيه ان شاء الله بشي نبينين فوايجي لسر خاكا فال ولا تخا نروجابا ولا تخا بكن ولا تخا خوش بكن منحا وجينا قم دركب نجدربا هر بيشي وبي ازاري ببينين هر الدريه خلقيخن ولا تمجي بخير وبيري كسكي ولا تخا بهزاني افا نكري كسكي ولا تخا برحتي افا نكري ملتي كوباني ملتكي ميرخاص همبري داعش مشار كر مكاريب وتنظيم هري ترويس من بشكين ديسا يستوصاقي استوائي مالبان يتفازن وإن شاء الله اف جامير كي اف جامير عبد السلام احمد باريزر حقوق ناس جباجاري حسكي دمكي دي برپرسيار بو ويكرن سروكي انجمنا
روجافای كردستاني مجلس غربي كردستان بعربي بولو نابي بيتي جوتن ونزانم يكرم بربرسيتش ازوي شخصي ناز دكم يعني ما قالك جارا بهدور اخذين هنا دماكو از ابوچي بوم بخير ونب اهلاب او روجا كومتي دا ابوچي بون ازوي باش نازكم عبد السلام احمد لروجافاي كردستاني لبركفري ما هفدوديتي الحسكي ما هفدود ما هفدوديتي عبد السلام احمد دركتي بيشوازيا جنازين شهيده جوان كوباني ايكو بن ابون جيانا خوش دستان شهيد كتر لجم خودي لجم عبدال لجم هركسي يعني شهيدين حساب كرن عبد السلام احمد شد بيجي اب واجبي مي اب واجبي مي يعني ام در كيفن بيشوازيا وان وام نظام شبكن فلان يعني ولو وكي نيف ننيف منت كون شماش مرد بيجن سباس عبد السلام احمد دزاروكي خوشاندي اوروبا ولا خافتناوي كيم زيدا هات تيجهشتن يك جو كوريوي دنافا يبغي دبو وجنافا يبغي درخست ورافاند وشاند بريطانيا از باورم يكجي اگر نهردو يكجي لبريطانيا دمينه تيج خلكيري ريكلام دكت بيجي وين شما دشن اوروبا او بخو اماده كاريه چونا اوروبا دكر اب عبد السلام احمد ام حاضريه خوي کو دركه اوروبا كاب چرنگي ابوچي خوگي هاندي کو نباشو نخوشو نزانم چه او تو برپرسيار بو بچك راضي کرنا وي کرنه نونري خولي سريا ديمقراطيك للبنان لبيروت اف اخافتنا عبد السلام احمد وديت دبيجا ام مجبورن ام نظام چو اف واجبه ميو ونچن درواي ولات وكوباني آوا بكن وكردستاني واخافتنا وي گودار كر اف گوتني هاش خر نابيشه گوچما بانگ لزاروك خونا که بر زاروك وي وگرن روجاوای كردستاني آوا بكن بريكو بانگ لزاروك خلقي بك بر لزاروك خو بك بر آماده كاري خو يعني انا عبد السلام احمد شبر خو فديناك يعني في عمرك او يهاشتي او شهاده او دسنامه يا خو كستندي انا ولوش خرنا بيجو از دروا الخلق لفي خلقي هاني كو ويني وي دغرين دنگي وي قيدكن يعني عبد السلام شخرنا بيجي ولو قي بشكي فدينا ما يعني في ريكلاما هاني في تشويقه ولادك شما تو زاروك خوون فناغرن ولاد تو شما اندام بيدي وسركردين بيدي كل اوروبا رونشتين وقطعن كرنه تو شما عبد السلام مصطفى وبراي عبد السلام مصطفى نابج كافغرن روجافاي كردستاني فغرن دربيسي افابكن تو شما نواف خليل وافي كسن دن ايكو لفيدري ايدي كفك بسروان دافيتي برفغرن برن وگرن سیستما خسرية ديمقراطيك شما تبانج لوان ناك يعني حضورا وان ده كسي هاني كو ده جوان ده خور ده كش كوباني بازدان وهاتي وتو يعني هما بچكي ريزگرتن جمرني جي شهيد بوني جي بريني دايكي ده مالبات كوباني بچكي ريس نزيده بچكي يعني ام زيدا نتمانك كو بچكي تريزي بك تو دروانك هما حضور امرنه ده كو انسان دروانك لي بروبلم نه بروبلم عبد السلام مصطفى بروبلم او سيستم كو عبد السلام خصي بيرو شيخانه عبد السلام احمد اي باريزر اي حقوق ناس اي نظام شوف وشنطي بي برن يعني نشاني وي او بي برن هموش شكلين نا جدين ونا فعلين يعني عبد السلام بفيرنجي هاني بحث دكيو نابيجو كو واجبته بريس عبد السلام احمد واجبه سيستماته كوريل بيشيا كوچبريه بگره بچرنگي نبزل زوري نب برفاندنا زاروكا نب إشكنجي نب كشتنا إنسانا نب جوان شورش كر وشو جوان زانم شورش رف ونزانم شيء نبي في منطقة هاني بأكونومي بالريفورم بالديمقراطي بالليبراليزم بهفدو قبول كرني بحمبس اللي هفدو قحدار كرني أنجح بفيرنجي سيستماتا والريجيماتا دكار خلقي إقناع بك كل مالا خبن وخلقي إيه لدرواجي وفقرن مالا خوا
نتجمر واجبه تي كنت تنهي لزاروك خلكي جكوباني دركفه بكتبيجن وفال كوباني كار هي خبات هي حمود تشتم باش هي يعني مجالي كو يك جيانا خوا دبارا خوا بقدينه نبتشي خول مرني بقلبين وبتش اوروبا سدمن اگر اکونومی به سدمن اکونومی دبیت تراکه اگر سیاسی به دبیت براستی خسریا دموکراتیک تبيك بينه دموكراسية راستقينة ودجهد تبيك بينه يعني لا تجمر اخافتن وبلا بلا بلا ونزارم شو واجبي ما دنيا خراكر تجمر بيشو د ميديا باكيجي د فديناكن دبيجه حمو مصرفها انينا جنازه جزائري حتى قطر حتى بيروت حتى كوباني خلي سريا ديمقراطيك آفيت سرخوا اف مصرف هاني ولو دكن وچجي فديناك نابجن كما چما ريل بيشيا كوچبريه فكريه وبفي منطقه هاني يعني دكن وچاكو ما وان فاغراند در ري فكر لبيشيا رفا وان وجا دسلاداري تمجبور وان فقرينه حمو دولت حمو سيستم لكيدر لصوماليا به لكرب لموريتانيا به وقتها همولاتيه وان لدفره كي جيانا خوش دست ددن دولت مصرفها في او هاني ديمكي او بترولا هاني او غازا هاني او خير وبيرا روجافاي كردستاني كنت دخو وكنت تدب بكاكي ودتشيج مالباطا مصدوم عبديره ودتشيج مالباطا آلار خليل ودتشيج بكاكير ودتشيج حمودة فرا تبتشكي $6,000 $6,000 كابي شو قيسي مصرف كابي شو قيسي كري يعني جي جزائري حياة دوحة حتى لبناني كابي شو قيسي مصرفاوي تفي مصرفها هاني قلت تجودي جنازي همولاتي خوات فقرين كوباني جاتوي جي خلكير دك منت يا عيب بخدي عيب ايدي يعني ايه بس مشكله فدينا ماي بروبلم دو كل ده يكون فدينا ماي يعني بيجي بارتيا بارتيا دهاتو يانجي بروجي سوري كو اوجي يكجي بارتيين PKK لهريميا رقا وروجافاي كردستاني تفدقر دي بانج لقل ولجوانا كريه كنين ليستكا تركا واستخباراتي تركا وولاتي خو تركناكن دفج ولاتي خبر ندن اف نرخاندنا في ريخصنا هاني درباري روشا كوباني و اف برينا نو كد جودة كوباني دفبو ب وان نه كسين كوجيانا خوش دستان و دعابيد نوقون و بويرا كوچبريه كوش كوباني چه دبه بكيفه گريده باستخبارات تركيا گريده بالدولة و بلانا دولتها ترك گريده نين وان ليستكي هاني وجولاتي خو درنا كيفن از چی بيشم از بيشم يا از ما في برسفداينه بدم بريز بدر قرتميني بر او برسفي بده كاك بدر يعني اجديف لامه براستي يعني اجديف لامه اگر دكارب برسبا في شروفيا هاني بده بخودي از يعني ازي دينداري تبم يعني تتكارب برسفا وان بده في منطقه PKK منطقه بهانه هنگي بهانه كي ولو بيس وكريت ورزياي ودرو كو دولتا ترك بلانك دانيه جبوغ كوباني وروجافاي كردستاني والا بك وافليستي نابجن بروبلم وكيشه سبب سيستما آلدار خليل وباوس آردال وجميل بايك وسيستما PKK بحسابي مسألينا كند بيجن دولتا ترك لدو والا كرنا كوباني وروجافاي كردستاني از في بهانه
خالكي دي قبول دكم او خالجي او كو سيستما PKK و PYD لروجافای کردستانی جالیه میته بریوه برن اویا سر چابا از وی قبول دکم که روجافای کردستانی والا بشخوا ذاتن اوجلان دو نوت و ششاده دو گوت کرد لسوری تنه کردستان لسوری تنه دوزا کرد لسوری تنه اف دو نوت و ششاده اینا دمال شامی بو و ام گلی روجاوای کردستانی ودگرین باکر و رژیم سوری جوه مسئلهان رازیه اف گوتنا اوجلان یک تیپ یک تکست یک گوتن نکیم نزیده اف آخفتنا برز سروک می نووی کل امرالی رونشتی و تیوری خواه لسر سرانسر جهان بلاف دک فلسفه خو فکری خو اف آخفتناویه شخو بری نوت و ششاد بحثوان مسئله هانه دکر و نهاد بده 1020 دواده ایدی اف کتیه پراکتیکه کتیه مرعیتی وکی با کری دی بیجن یعنی نها دوی روشا هانه دیه یعنی از دوی خالد تنه لی بهانه هانه قبول لکم که رژیم ترک استخبارات ترک لدوی مسئله هانه دما کو PKK اعتراف بکه و اف پارتی هانه او دکانا هانه اعتراف بکه و لخوا مکربه کو PKK و خراجر و مدیا و حموش عالیه میته تبری و برن اویا سرسرا سرچابا لی وکیدن ایکو حالا اف پیلا کوچبری نهان حریم دبنده سلاداریا ترک ترکاده خلش ورشي کوش بردبن بن پیکرنه مافی مروفا الورشي دویجن ترورا دولت العفرين جي تيكرن ل آمد جي تيكرن سرانسر كردستان باكر ترورا دولتي هي دولتا ترك لي چما ريخسنه ما كرد ببن آلاوي في مسألة هاني يعني ام فيد بي ور زلال كرن ور فعم كرن يعني حتى كنجي يعني کی همو باجاری کردستانی وک هفن همو باجاری کردستانی یعنی لجمع وک هفن و همو باجارین روجاوای کردستانی جیل جمع وک هفن لی تایبتمندیه کی کوبانی هیه دست پی که مگود یک کمین باجار تجاری کوبانی تقصیری و کیمانی ده حق همو حرکات سیاسی کرد بگره به تایبت PKK بتایبت PKK ت تقصیری تجاری نکر ت کیمانی تجاری نکر لیدیسا اف فدکاری اهل کوبانی خلق کوبانی باجار کوبانی PKK چه برسفده PKK چه رنگی دیناری PKK چه منطقی PKK دما داعش ایریشی کوبانی کر PKK بخواج حمو گندو در سد گندین در دورا کوبانی بلکه خلق ما باکوری کردستانی و مسئلین زانن زیدتری سد گند PKK جوارگو گنده خطرک بکن ورن باجر و خلق آنی خسن هندری باجر و باجر تنگ بو رینما نیزی 200,000 کس سینور قد کرن چون آلین باکر سینور ترکیه یعنی خلاص و کتنب ناف لپی داعش طبعا خص ناف لپی داعش و داعش هات و مسألة لخلق کوبانی تنکر ایدی تنی شارع کولانک معبود دسته PKK ده هف پیمانیا ناونتوایی تدخل کر مداخله کر و مسئله هیدی داعش خاطیک برن برپرس کوبانی سروک قانتونا کوبانی انور مسلم اوجی پاریزر بو اوجی رفیا بو ترکی يعني اف کسی که جو کوبانی رفیان يعني پرانی اپوچی بون حتى روجا ايرو هلاوي چاقي كريزا داعش هبو نها چه هي چما نها خلق کوباني درفن و خداوجن بختي مرني و جيانا ديمقراطي و كومينال و كرافيا خوليسريا ديمقراطيك قبول ناكن و دچن كابيتاليستا مودرنيتا قبول دكن شخوره ومرنيش خور قبول دكن شبر چه روش کی روجا PKK لیبورینا خو اف بویر پیویست جمیل بایک
عبدالله اوجلان همو سرکردایتی PKK 10 کس نه 10 کس جکوبانی جیانا خوش دست بدن و پرانی حوالی PKK بن اف نتشتکی اف نبو یرکی جریزیه نتشتکی هیزانه گرک همو لیبوی جمال باتن وان شهیدین هان بخوازن لیبوی جکوبانی بخوازن جروجاوای کردستانی بخوازن یا موقعی پیچه کجلان یا پیچه کجلان حیفا کووانی دیگه وی حالی هانی لیدی سام چی بکن یعنی مخابن دبو کو هنا كسن هبن جكوباني بنجي اف اخافتن الجوري دليوان به هيرس ببن ودي ساوجي دجو رابن PKK بباريزن جبوك خو بباريزن رابن PKK بباريزن هنا دبكو يعني فينك هنا فينك ايكو رابن في كاري هان بك حتى كو فينك هبن لكوباني ولعفريني ولدربيسيه ولعاموده ولهردري فينك اهل كوباني زانن فينك تشلي حتى كو فينك هبن وحالي ما افحال به وروشا ما افروش به وإيرو نه كسن سبد بكو 10 كسي دن جكوباني جيانا خوش دست بدن وجو خولي سريا ديمقراطيك بربن برني قبول بكن وفي جياني ويانجي يعني باش كالام بنرن برپرسي PKK ده 2019 چل سر کوباني دويش اونو آزادی بون وسنه حسانیه البت بدل خواهیه واقع سیده به سک نکبه یعنی هین مثلا چند تو پاتنه آویتنه گلمه کوبانی نیوی خواد تدید اما هر کسی القایمون آخوا مال آخوا آیل آخوا الپی قاب کری قایمون کری چون سر یا دولیه او عیبه او اف چی اف با نراسته یعنی لسر واقع وقت شهید هات داین یا کدا دی چیته چند تو پاتنه و ویتنه دی چیه واسه نابه یعنی لازم هر کس مال خود جی خود چه که بنعرده خود چه که یعنی نه مثلا پک فلسطینی غزه چه وانا برخواد نه دی جی خودانه یعنی گله مجی راست فداکاری خواهی اما کمای خواهی هنه با کمای خواه لازم ببینه جدی نه یعنی دبه مرو جدی به نه بردلی هفتم خوش بکن و تم هفت متعاهب بکن هر کس به رولا خواه بریزه هر کس جی خواه دا بهنه کی فداکاری بکه گر که گل وصف فداکاری بکه او شروانی ور به هر یک به فداییه مثلا نه به پیمان جه اوه هات کشاندن جه سری کنی پیمان راست بو نه راست بو او تشکیدین از او عاید ایرادا روبری روجاواه یعنی او بشکی کردستان به ایراده خواه بکنن بیریاره خواه بدن برزه مهیه هم وقت شنابید فقط یعنی گل کجیه در نکتا بلکو این زده دسته خواه خورد بیا هیچ حوجه نبیا ورگو بکشیا یا مرید یک کم دو کس نمو ایجاره هنک انسان به قنوایی تن فداکاریاک مزن دکن دبن آگر داتن دکونه کی دجمه جه دید دورا لیخست انسانی من سیویل شهید کتن حالا که نه عیب جیکیره کوها قواساسال دناوا خلق کوبانی دمایی راب خلق کوبانی وکی نویرک ولو في إهانة هاني في حقارة هاني 2019 يعني راب في حقارتي في إهانتي في بشكرنا هاني حقي أهلي كوباني دبيش يعني از صالح مسلم دويري حساب جي بخوازه صالح مسلم دويري مظلوم عبدي دويري حساب بولاد جاني كنها لفرنسا خوف شارتي دويري حساب جي بولاد جان شبوها في بيفين بفيار كربو وبحثا آسوين كونفدراليزما ديمقراطيك كتيده دوي برتوكا هانيده بهانه كشتنا رحمتيه فايق صوفي كدبن اشكنجه ده كادروي PKK روجافاي لديركي ويدبن اشكنجه ده كشتن فايق صوفي هنرمند شيوكار روشنبير زانا كوج زانكويا شامي تفلي PKK بو د شکفت و زندان PKK دبن اشکنجه ده هات کشتن اف
پولاد جان نویسکاری PKK بری و دقل بريس قرا إيلان ره دقوتن چه دقوتن كو والله فايق صوفي خوانتي حار كري يا دويش كفتا هاني دي فايق دوي حالي هاني دي كودنا مرا مرنو جيانه ده و چه درفت هبه كو جامر جيانا خب داوين بينه وانتي حار بك قالوا پولاد جان وي روج وي بي وي پولاد جان جي روج بي بحث بك روجك بحث تجربه خو بحث تشتي كو دندري PKK دي روجك وي بي اگر وجدان واخلاق دبي باخذه دبي باخذه حتى شو درجه دستي ويدنا خوينا انسان اجي دهبه اللي دبي باخذه يعني يجيبوا وجدان راح بذ قالوا دكار برسوا مراد قرا اعلان بده حياه شو درجه خلكي كوباني ولو بتشوك ورن جاليه PKK وجاليه مراد قرا اعلان وباور نكن چند توپ هاتن باراندن و جلی خو برگی خو قامیون کرن و پیقاب کرن و چون سر ریاض ولی و نظام چه آخفت ناوی و بهیست یا برس قرا ایلان تل قندیله چت که تچمانه لسروجیه تشکنگی ده تبریا سروجی نکریه تبریا اورفا نکریه تچما فنا گروی داری تلور چت که چند قامیون تجمر آزاد ناجبو خودی دفش قندیله برد و ازلام الور ببینم ازلام لسروجه لباكوريا كردستان بينم تلور چدكه تدوان شكفت هذا چدكه مانا تل عفرينه بوتش عفرينه بازدا شخرلي بنرن بحثا پیمانا سريكانيه و رادس کرنا تسليم کرنا سريكانيه دي صادق سوجه گل دبوشه ما ريفبريه او اوي پیمانه امضا كريه ريفبري دوير دل سرتشتكي امضا بك بشي وراته صالح مسلم دويري هر تواليتي بيك واشتر تليفون فكه نشتر نولري تيد روجافاي كردستاني ده مظلوم عبدش خود دور پیشكري آلدار خليل دويري بكو خيا ببينجه بيكو ازنشته بخوازه تحتي كني خب كيدك و پیمانا رادس کرنا سريكانيه بك سوجه ريفبريه كي ماسيته ده بتيتون نبنا سوجه ميه سوجه ريفبريه يعني اوجا اگر قال اف قال حقواسه اف سي چل سال پشتگريات هدك اقالي سريكانيه و اي كوباني و اي عفريني و اي حمو سران سري كردستاني يومانت بقاسي تعمري خد ناف روجافاي كردستاني تقدان دي تلبا كورنا قدان دي بريس قرا اعلان يعني ايجي تحشتي امناوي تش قرا اعلان بكن قرا يلان يعني ناب ولو ناب بچكي ولو بپرنت تجدي بانا تكوباني بچوك نتكر تجدي بانا تر ريز و حرمتكي بي سينور PKK سر بياي جبر كدا اهل كوباني خلق كوباني و عفريني و ديركي و دربيسي و عمودي و سران سر روجافاي كردستاني تبو PKK تبو ريخستن تبو شورش تبو نظام چه تبو حزارتش جبر كدا روجافاي كردستاني جبر كدا ما تيرو هاتي توجات ما يعني خلقي كوباني بتشوك بك خلقي كوباني بوان كوتني هم بتشوك نابه كوباني ببيني كوباني وبيمينه و سيستم اخو نا اف سال به سالك دن به نا سالا به سالا دن به و روج به كنت كوباني و ديركي و روجافاي كردستاني و جوا باقش به اجوا باقش بونه حتى ونه لسر سينغا في قالي هاني ونه نمينن ودستاري وي دروا ودرو وحقارات الهمبري قالي كرد وايدي بسكنه ونما دروا بهير اف دبي يعني وكي باوري وكي جوهار دغو هي وده تجي اي جميل بايشي صال بكنجي به اف تراجيديا گلی کرد لروجاوای کردستانی جبن سری PKK و داوی لیبه تراژدیا گلی کرد جبن سری PKK لباکوری کردستان بر باکوری چاره سری دموکراتیک جوی مسئله هانیروینی ایش منجی لید روجلات کردستانی ده دباشوری کردستانی ده دروجاوای کردستانی ده پروبلم مکشه است PKK و چاره سر بده از باورم درنگ بجی و چاره سر بده كان بنرن بچرنگي بچ منطقي كوباني هات استثمار كرن
özgür gündem rojnameyekî PKK daxuyanî akiyê dîsa a birêz qere îlanı. Kengî mijara şaredariya İstanbolê yê ku Bin Alî Yıldırımê AKP'ye û Ekrem İmamoğlu ê CHP lê hemberî hevdû bûn. Ocalan daxuyanî da got bê alî bin. Ne ev ne ev. Ocalan jî piçekî polîtîk bû. Dizanî ku dengê HDP ew ê Ekrem İmamoğlu derkeve. Eger ev deng neçi bê alî bin wê Bin Alî Yıldırım derkeve. Ev peyman yani ev li hevhatin di navbera AKP û Ocalan û Mîtê de di hindirê zindanê de hebû. Lê kî ev mesele pêlîst û heşayê hezûra we yanî pêmîst dîsa ev çepgirên kufikî û ê di nava HDP de û Qendîl. İran jî li pişt Qendîlê na dengê xwe nedin AKP bidin CHP. Murat Qereîlan erête dengê xwe didi CHP bidi CHP. Tu çima Kobanê tê istismar dike. Çi heleqeya Kobanê ji hilbijartinê İstanbolê. Çi heleqeya Kobanê tu bîne istismar bike ji hilbijartinê şaredariya İstanbolê Bin Alî Yıldırım dertê Ekrem İmamoğlu dertê. Binerim PKK heya çi derece bajarê Kobanê nav û dengê bajarê Kobanê trajîdiya bajarê Kobanê di meselê hilbijartinê de istismar kir. Ku bixwaze bajarê Kobanê yek komkujî lê çêbive û ji holê rabe bere dengê xwe bide Bin Alî Yıldırım. Aynî mintiqê İslamiya ku dibêje meselen ku bixwaze her cinnetê dengê xwe bide Alî Yıldırım û ku bixwaze her cehennemê bere dengê xwe bide İmamoğlu. Ev istismara tişta. İstismara ola netewe ji bo meselên siyasî lê bere tiştekî bere bêje ku bixwaze Amedê, ku bixwaze Surucê, ku bixwaze nizanim Dêrsimê dîsa komkujî çêbe bere dengê xwe bide Bin Alî Yıldırım na wê were Kobanê bikar bîne. Tiştekî ji dervayê sînor bîne têxe nava reklam û propagandeya hilbijartinê û li İstanbolê. Ev kî ye? Ev Murat Qereîlan e. Heya vê derece. Ne tenê wilo vegerin reklama HDP a di hilbijartinên 2016 û 2017 û 18 û 19 ew sala ku heştê û çend parlamenter bi dest xistin. Dîsa Kobanê di nava medya PKK a Bakurê Kurdistanê û a HDP de wekî reklam û wekî istismar wekî karanîn ji bo aliyê atifî aliyê cemawerî were istismar kirin û têkeve xizmeta PKK û aşê PKK û berjewendiyên PKK. Heya vê derecê Kobanê û heta roja îro tê istismar kirin di meselê siyasî de, di meselê insanî, heta di meselê ekonomî de. Anîna pera ku ji nû ve avakirina Kobanê pera hat û sazî çêbû û civîn li Bruksel çêbû lê ka ji nû ve avakirina Kobanê gîhaş kî derê Birêz Mezlûm Ebdî. Ji nû ve avakirina Kobanê gîhaş kî de Salih Muslim. Ji nû ve avakirina Kobanê gîhaş kî de Mahmûdê Reş, Zuhat Kobanê, Nûrî Berxwedan, Nûrî Mahmûd. Kava ev pereyên ku bi milyona dolar ji nava xelkê hat civandin qaşo ji bo ji nû ve avakirina Kobanê. Ji nû ve avakirina Kobanê vegerin ji 2015 û 16 de konferans û civîn li Ewropa hatin çêkirin. 2020 û di duwa de 10 xortên Kurd 10 xortên Kurd ciwanên Kurd di hindirê tabûta de vegerin Kobanê. Yew ev yani bi çi heqî ev mesele were qebûl kirin. Yani şermekî ji wilo mestir heye fedyekî bes fedî tune. Ya ana piçekî fedî hebana wê rêxistina PKK serkirdeya PKK lêborîn bixwestana û xwe rexne bikirana pêşiya raya giştî. Bigotana kat heqê vî bajarê Hanê de
لحق كوباني دي شهاتي كرن كان بنرن جنرالي جورا قراسة مظلوم عبدي بدرباري في مسألة هاني ده ام شقوتي مسألة اف نهده شهيدين لكوباني كوشيانا خوا جدستان امل داخيانيا قراسة جنرالا كان بنرن بأوتشد بيش چد بيجي روشا سياسية نآرام وروشا اكونوميا نآرام وإيريشن دولتا ترك ضرر وزيانة دقيني قال شخر لفي شروفية هاني بنرن يعني ودهلن خلق كوشبر بفي دبي هزن نافنتواري آلي كاربن جبوك الروشا خلقي باش بفي هزن نافنتواري حياة چه درجة آلي كاربن حياة چه درجة مانه پرشاندن جبو زانکویا کوبانه ودزی حواله تدزی مانه پره هاتن کوم کرن هاتن جواندن جبو جنوب آوا کرنا کوبانه اعادت اعمار کوبانه کاب کد چو مانه برایته و مرویته و زاویته و خزورته تعهدات ما بحث ما فيديو كي تايبت لسر مالباطاتا بچرنگي دسته خدانين لسر انشاءات و تعهدات و پره کو درباسي خزينه مالباطاتا جنرال جوره ما انا بحثا في مساله هاني شيكر عزيزا دوباره بكم يعني عزيزا ببي هيز النافنتوي بانغ هيز النافنتوي ديك كو برپرسياري تفگرن و اليكاريا قلبك جبو روشا قال خوش بفي وآرام بفي وجبو كريل بر كوش بريه بنر برپرسياري آفت لسر روشا سياسي و ايديشن تركا ونا اليكاريا هيز نظام هيز النافنتوي ايدي رابط ترچبك حقواسه بارگين لشکرين امريكي مالباتا توزافتا وبرايتا دچن جوار آوادكن يعني اف شركات انشاءاتا ايكو هنه نها چند پروژه انشاءاتا لوقت مالباتا لكوباني ما مستا مهندس جوره خليل عبدي زافايتا لكوباني چكري دم ناس بكن ام ناس بكن يدوي مثلا هاني تبانغ لهيز النافنتايد كو روشا هريمي خوشتر بفش بوريل بر كوش بريه ورقرتن چيجي دبيجه قراسه جنرالاري مي جوره مظلوم عبدي بحثا كو امي حمو تدبيرا بقرن كو ريل بيشيا دو يانجي اف چتين كو مافياين كي خلكي دردخين وان بداوي بينا از في مزگینیه بدمتا حمو رين سينور و تجي في مسالات زانه بالريز مظلوم عبدي و تنهاد في كيلي كيجي للما تماشالك تفي مسالا هاني دزانه حمو رين سينور روهلاتي فراتي او نافبرا سريكانيه كود بندستي تركادايه و دربيسيه و اوان دفر مبري هان حمود بن كنترولا بيادي دي و اف قاچاقچيه كو في كاري هان دكن جي حساب خوالي سريا ديمقراطيك ركار دكن دخبتن پري خوددن باجي خوددن ويرگي خوددن خوالي سريا ديمقراطيك توی مسئله هانی دزانه تل آلیه کوبانی جی دزانه اف کسین کد چن جزائر جی دزانه نتنی یو 10,000 از لیونان بود از بحثا وی بیاره هانی بود مددید يعني درنكي در كومليا آبككي ليونان حتى نهاجي كومليا ليوناني هي مددید کسین کد چنوتين از وچه غيابو چی بود مدید قاچاقچيتن اري اجدريا قاچاقي دهاتمه لأز بروبلم هبو كشاكي مني سياسي هبو كشاكي من كو اس ابوچي بوم كو اس نفيسكار بوم كو مدنفسان مدروجنا مع الحياة دنفسان مدروجنا نفيسي مد راديكال دادكتن كسك ابوچي نما بو از ابوچي بوم اف مثلا هاني چيروكي هاني حمو برپرسي پككي زانن جرحمتي رستم جودي بگره اف صبري اوك بخوت زانن زانه جبركو رستم جودي ج صبرير نفسان كو
آلیکاریا هۆشنگ بکن ڕستەم جوودی ژێرە نەویسانتن و چێ نابوون نویسکارێ مەی ڕۆژنامەوانێ مەیە و دوێ ڕەوشانەدەی چێ نابوون ئالیکاریاوی نەکن دوێ دەمێدە ئەس لە یونان بوو من ژوان ڕگۆ مەگۆیە و ئەف قاچاقچی تێنوێ کۆمەلێ چتکن کامپانیا دەما پێگەکە کامپانیا لە یونانستان ددا هەفت و دوچوش قاچاقچیاژی پەرادستن من ژوان دگۆ چێ نابێت ئەس لە گۆری ئەخلاق و پرەنسیبە دەچوم ئەف مالێ شۆرەشەیە ئەف ئۆکۆنۆمیە شۆرەشەی بەرە پاقش بە قڕێژ نەکن بپەرێن قڕێژ ئەف خوینە خەلکەیە کوون دچنج قاچاقچی ئێ قاچاقچی چت گەرخۆ يعني بلا واج سرخو دور دخه بپرا بيدنگيا ودكر بپرا مجوان رگو هنا ايكو آمد حاضر كي هبويا كي جدير سمي نافي مش بيك خضر او جوية شاغي بربرسي يونانستان بو كي جي هبون ايكو يعني شاهدي في مسألة هاني مقالك جارا مجوان ربحث في عمري بعدينا دزان مجوان بكرمانجي مگوت چێ نابێ ون يعني ئۆکۆنۆمیا ڕێخستنی قڕێژ بکن بڤی پەرێقر منەتزانی بۆ ئۆکۆنۆمیا ڕێخستنێژ ڕۆژا ڕۆژ لە قڕێژە منەتزانی وێ چاغی بەحث دەکرد ئیژانها مەزلوم عەبدی وێرا بە ڕێ لە پێشیە مافیایە يعني تیجارەتێ بە ئینسانا دکن خەلکێ دڕەڤینن و خەلکێ نظام چاواتکن قاش و پەرێ خوینە وان ڤەدەخۆن و پەرێ وان دەخۆن و پەرێ وان دەدزن ڕەوشە قاچاقچیە مرۆڤ ون دزانن مەزلوم عەبدێ سێ خۆلسنگا خۆ دەخە ئەنزانم ji ڕۆژا مەزلوم عەبدێ هاتیە و ئەف gelek cara distê xwelsinga xwe dixe bê sozekî xwe bicî bîne ez dixwazim berê sozekî xwe cî bîne ez berê dema du PKK de bû lêj piştî bî serokê Qesedê sozekî mezlûm Ebdê bicî bîne tune çîroka komkujiya PKK li Amûdê pêk anî mezlûm Ebdê piçekî xwest rewşê normalize bike û nizanim çi Aldar Xelîl û bi dehfdana Cim'a tiliya xwe xist meselê û mesele xera kir mesele xera ev çû diyaloga di navbera enekese û PYD di qaş û Amerîka û mezlûm Ebdê li ser meselê îşraf dikin dibin saya wan de dîsa mezlûm Ebdê û Aldar Xelîl tiliya xwe xistin meselê û têk birin yani çi sozekî mezlûm Ebdê dayê û bicî anî tiştê girêdayê doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ez dixwazim fêm bikim çi soz dayî û pêk anîye ne tenê wilo yani niha evê din jî aldar û bavê sîstemê evê din hemû tenê wilo yani tîcaretê bi gotina dikin bi soza û ê ku baca vê sîstema hanê dide xortên ciwan Rojavayê Kurdistanê ji aliyê demografî xerabiye têk çûye doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê niha behsa Rojava tê kirin û evê ha depê û ma depê yani ava çema diçike ji wan heyê ku bihar hatî çokê wekî turîsta tên digerin PKK jî wê bibe wek malbatê şeyda ev çîrok kengî ji xwedespêrî kengî xwedespêrî salê notî dema Ehmed Türk ya Leyla Zana yan jî ji Ewropa mêvan dihatin wan di anîn di nava bajar û gundê Rojavayê Kurdistanê hêrsa gel û moralê gel û coşa gel didîtin vana digotin xelas 24 saet mayê em Kurdistanê çê bikin bi vî rengê hanê bi moralê gel li Rojavayê Kurdistanê ê Bakurê Kurdistanê jî dihatin xapandin ê li Ewropa jî dihatin Sîrac Bilgîn hat Rojavayê Kurdistanê dît çû zapê turşu û nan û nizanim çi ji tenûra PKK xwar got zab cumhuriyetê hindigek mayê em zab cumhuriyetê çêkin bi vî mintiqê hanê dihatin xapandin aniha jî wê nizanim hinek nûnerên pena Kurd Bêrîvan Doskî yan Şêx Mûz Sefer herin ji xwe Şêx Mûz Sefer û Bêrîvan Doskî naçin cem qurbaniyan
ناچن جم مالباتê ku zindanî ne di zindanên PKK de, naçin cem keçên Kurda ku berê YPJ bûn û dev ji YPJ berdanin, naçin cem dayîka mîdya û rojîn ku di keçên Kurda bûn, di keçê Kurd ku di nava YPJ de hatin tasfiye kirin. Vana naçin li wekîdin li birînên xelkê guhdar nakin, naçin zindana PKK wan nabe zindanê xwe, nabe girtîgehê xwe, wan bive komeleyekî, bive nizam civatekî, bive û bi vî rengî hanê civak hemû di nava rewşekî xapandinê de. Civaka rewşenbîrî, civaka siyasî, civaka nizanim çi û di vî atmosfêra hanê PKK vî zihniyeta yani polîtîkeya xwe bi vî rengî, zihniyeta xwe bi vî rengî di nava gel de çandiyê ku rastiya bê şek û şibhe. Kî rexne li vê rastiyê hanê bike, li vê axaftinê, li vê medya hanê bike, dêmekî ajanê Tirkayî û mît û xerab û dijî gelê Kurd û İslamîst û ixwan û hemû tiştê hane. Bi vî mintiqê hanê PKK bi vî rengî. Bi vî rengî ew ê ban çend nivîskarên gelê ê Bakurê Kurdistanê bînin wan li Qamişlo, li malbatê şehîdan, li malbatê şoreşgara YPG û YPJ û wilo bigerîne xelas. Wana jî herin raporê xwe binivîsînin û meqaleyê xwe binivîsînin bêcoşa gel çewayî û birê min te çûyî çi dîtî? Te çî di nava alîgirên PKK de tu geriyayî, tu neçî di nava civakê aliyê din, deverê din, rewşa din tu çî negeriyayî. Te çî xelkê guhdar nekirî, te çî PKK guhdar kirî, te çî xwe guhdar kirî. Ê çebê te yani wekî çîroka monolojiyekî yani te ew kirî. Nerînê din ê rexneyî tune, ê din xayînin, ajan, mîtin, nizanim çi ne. Bi vî mintiqê hanê PKK hemû tiştî pê lîstiye. Mixabin rewş bi vî rengî yani ez di dawiya vê xelekê de sersaxî ji bo gelê Kurd, sersaxî ji bo malbatên şehîdên Kobanê, sersaxî ji bo Kobanê, ez ji vê meseleyê tekezim. Gelê Kurd wê bimîne. Roma hatû çû, Osmanî hatûn û çûn, Seddam hatû çû, Şah hatû çû, Xumeynî hat ew jî geberbû çû, wê Xameneî jî here, Hevdesed hat û geberbû çû, ew ê bilayî wî jî here, rejîma Tirk a faşist ew jî wê biçe, wê gelê Kurd bimîne. Wê gelê Kurd bimîne. PKK jî wê her. PKK jî yani kengî bi ev zilma PKK, ev derewên PKK, mana ez yek jê PKK bûm. Ez niha yani ez gelekî xwe azad dihesêbim ji ber ku ez ji PKK xelas bim. Ez niha dikarim PKK rexne bikim. Ev ji bo me azadiyek e. Mafê min e. Mafekî me hebû PKK ji min wergirtibû, mij PKK stin. Mafê azadiya ramanê, mafê azadiya helwestê, mafê azadiya nerînê. Heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimîne. Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nerxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin.